Hallelujah. So juk mau ran mau sang Cincinnati, Ohio. Kalangan kiyang kono ang sumo ko sa katan moitong yang ka proto life. Amen. Ko sa iya jay kisin masanen kakelail tirong kataman o kapakap. Kalangan ang kumail amoy katin uti pagmail ang katin patrong yanan nang klokwat melew yang kacalca ew era. Yaraw ko sang nan Ibro Isak Rajukitikri Isak Lemau. Yakas kasale yang kacay tuwan kasampalan chalen der malakila sapul machal tiyakan eupanakan. Eupanapon Zoom, eupanapon Facebook, eupanat ni koi wasang kautang kan tepil nanim kan kosaya masanen kot. Ibang watakatata masani kacay der chokitisang. Ajal tiyakan pokon pana tuedra okayakan upon kuya. Okay, masan wat melel okay kitayel sa Untitled Chapter Bible study last year online okay ramas chang marara bakjojo ibisalar kelang rail apoko sayayar okay ken upon kuya chang wetra udi Mamasan got masan yang kecil Thailand ngongki ay masan got macam kono susong te kairir kupura Thailand sangya te Thailand maur sangya ngai macam so kau tilar prodo wadak Europe ya masani Thailand nanti yang kakelaka nang kapeta naman putuan aramas dituan aramas asa meranan kauno Karandor. Gay ranin kauno kak mimini ran me komui polao. Okay, yomu samban mo. Ranin kauno kak mimini kita mimi selija koronita bebog. Jesus got tornan tapok. Cheba yang pok tala. So kauno jame mangi what's coming. Tama kokodo. Tama masani wasa. Jalem der chogdisan jalem der so kautila. Gisoy pompomot men pangan kingana chalka. Nya chaikin so kautila portong kakela ka manaman. So kautila kola ta telefon ko sa ilanga manaman. Satan ban wiya again wiya assignment. Okay, and Satan assignment so ni sakisa. Ako dong kawela Kemela, pra. Okay, prabasa ngaca kabaran ki aja wong kauno kan. Gito katerop malakan mesajano kosampal. Okay, gito Facebook Pwihn gisa ngaca diamond kapakap. Gito instance what book challenge listeners sempongya challenge instance what kan chay soja paranong kot. Tang kecil rang koras. Tami men kakela kaya ki yang kecil pompong wat. Kamelele me share nan video kan meneklar. Apil menjan kapre yang pueki. Kataman kin me komyo ngai pekar. Mia sapul macha pekar. Okay? Mia sapul macha pekar en papa kot. Pekar en wato armas ren kot. Pekar en kasinan nan cap. Stand in the cap. Mediator. To ministry in Jesus. Agachton kaporela aramas rengot. Chakap kaporela aramas rengot sania jauya kapakap general. Jesus wiya kapakap ki aramas. Kamu yongoy wiya kapakap ki pingitra. Aja penene o aramasakan. Okay, pues kita ren proton wingkot. Karena iramen sukau jila lale. Makom sukau jila lale. Kom kakela kai komi. Okay. Ikin ko saya sipet away polipar. Sipet away polipar. Pinurong ata tama kom sukaw chila lale. Sukaw chila to yang zoom kapakap. Song oras me chaykin wiya pana. Mimi ni marangkot. Kama batay. Nge kama batay. Ab chaypan tama mau. Imun chichiyo kailong kuk chaylan wiya. Karena bang wiya ta songan alakan magjalan so kau dilala. Masano masani gajal der chokdisang.
Pwede masano yung ronger kamao ba. Koyo, abang kamor la komo yung ngoy. Magjaban soja tukiti jawiya nanan jikoryaw. Tamag jawiya ima kam kamora la. Aramas chekan. Okay, ima bulukuluketo kuporangkot nan sambawat. Kajay mamor jayeyas nan me sogoji sa tokanang uyawi. Ma kajaban sogoji la nanatamen Papa court, Chabanasa Messatan Viakankana. Okay, porque masana yet chalenter, chukadisam ter so cautila. Mel niduna chailasa meranen kauno karantor. Ikungo say kalapka sayame ranwood amukarani yang kauna kachto karansangan sa makamop choip sapalo. Kareta ranwood a karan. Ranen kauno karaniuk ranwood sang barye sak samalaro. Sang barye sak samalaro. Gikareta Chaban men babado mas masani men masano masani. Chaban men po koronida. Chaban men light, be the light and the salt. Okay, we are kamaran ban rotorot and more in aramas na sambawat. Nanstoa chaikowi promotion in Satan metur. Toys na Satan metur. Factor in Satan with the tonga metur. Luko na Satan metur. Monga mengamelaras metur. Okay, Satan in an we are within chorus. Arukano masani ter chokitisan pokita. Magja chokitisan jakiyangan Satan and so mau. And so what mistake rupture we are a child and so mau. A child and so mau. So even though later was a yet one Yamona Chaban we are cells. Or the tablet cells. Ni Bangosaya kita dog and gona batana America, Setola ro church plant, Patabatok Momotso Koi, nan was nan wakan, 50 states in America. Partner on Korusia can memen patron kit. Okay, chay Koi, Kaitak Atana Chay Momotso, Machay Wowa, Abchay Wowawi, Masanan Komor, Mimarin Jesus. Are Momotso you me. Banda Kachaban. The dog Kachaban, the dog loud on Kaibuya to Kuprangot, Momotsuyo me embrace, Momotsuyo me kolata concept. Kupurmaki, Lokoyawaya, kolata takot cell. Okay, cell to which Sinmasakan Makam Kamaur, Paluarwa. Sarakate the young child, Palura Chalka, ye temple of God. May bang ko saya ni physical, may bang ko saya ni paluar. Mias cells, mass, no yakam kamor, kokonen ewiw, ya, paluar, So ibang ko saya ni, ibang watakata ni why, miya mega ikan menyang wrong Bible study. Ko saya, the Bible reminds every believer importance of meeting together. You quote scripture, Hebrews 10:25, maybe a young child pompomat. Because let us not keep up meeting together, as some are in the habits of doing it. Let us encourage one another, all the more as you see the day is approaching. Which day? Rano makomban mela, pansa makommelar, sojo amui te ai. And so on we are Tamakoporango Renakir. Okay? Karata Icha and so on met, and so Maugiti, Isanki, Nantriyang, okay, back Chabangam Pangata, Boki Chem Nan Zenatile. Okay? Okay, back oppression, Itaiti, Oliter, and Satan, Piginalota Chaiso Gotila, Up Chamataman, Makchapakong Kauno. Chamanta cha first wa panalayang cha itungong chalen buya tamachela soyer mechay kono buya so kasaya puksarawi katamang kengchay kasampalen tutu pana eyeu pana paypayaw taot pana kosokosay pana kapakap pana kangkakelaka naningenen amanaman kechay. There is no other effective way to meet
and encourage one another in a more personal and collaborative manner like small group. So small group nan Mwomwodiso ime ikatan gisel. Te ime Mwomwodiso kan me kunwia sel kosaya. Nan Mwomwodiso yo may bang kasaya Mwomwodiso yo chowe kan wala bukisa madagit breakdown in ewe sing group nan Mwomwodiso imantang gisels. Okay, tu aja paluar pon ewe mas me kam kamor part si yo imantang gisel. Okay, so Mwomwodiso yo embrace the aleda concept in selo the donkey John Sarawi lel iralakan megadio wak dito koros pangko kairta o yuya papa kuprang kauno. Okay, the human body is comprised of trillion cells. Ako saya me palwara na ramasyo o ya wikita sasa watak ni pompe trillion and cells. Okay, teksin they provide structure for the body, taking nutrients so to the cells imagen kama palwaro kito monga convert yang nan rosan mau ki yang angi. Okay, puede palwaro engkak function engkak kuya memor ai mo din cell may banda cell group miam cell group nana Mwomwodiso imi sama-sama kawewe ni tuan kawewe bantakot cells tamak chela nane ki en mia cell nan Mwomwodiso Wama wamparonen kele asapatak chun sarawi kan pa mer choro irai ko to rong irai purala ko mer chor te wian seneral nan wi go pro to rong irai purala. Okay, chay ko nonger kasapul sang sangan Mwomwodiso. Chay kasapul sang po kay dek imo puksaraw ko sa yame chay pan kakairata Mwomwodiso me pan. Itipak o watak prangkot. Okay, me kot kupurgirong. Just as cells in a body is the basic building block of life, the life of church is in the cell group. Okay, dito when cell awya men kakairata paluaryo ita when cell group nan Mwomwodiso aking kakairata Mwomwodiso. Okay, church members can only function well within local body. Okay, makadan ki church member chun sarawi ko rakakcha itibak ma rawiwiya megot nanarail wasan kaudak. The cell is the smallest unit of life in human body. Cell group is often called small group because small group the members can know each other, relate to each other, grow together in their knowledge of Christ. So dami chala nane ki cell group and miya nane wix. Ewo Mwomwodiso lap tebil Mwomwodiso Tikitik. Isang Mwomwodiso me se advertise me chay ko ng padagoway o yeyaslale. Okay, padagoway o yeyaslale karaday kakela ka ewe fellowship kan me ibudir na Amerika chay banasa me amanaman ki child ban wewe ki me lesena toktoke ki child ngoy podku wamparon aban miya pena sincere group. Okay, aman chon sarawi aban miya sincere group. Oko yarmas kenda kechika kiam pata pogweli eschemele a child court esocha bias to it libil the racist to it komen Bombay komen Mexico kai tegi mo na child court ma. Okay, is a child court le bagong Russia ko saya meman esocha ko saya gender
meduetra. Oldeli, okay? Imagara ko sampal kichano sa cha function. May panosalar Bible study di banguyang Bible school. Mia Bible school yo sa Tapiada, Sacramento, California. Kolokola about Koreang seri siliakan gajak seri Joan school. Ololi puja ko serben. Magawan school porabam. Wawe selima sano across USA. Mia oraman mia kento magchay wiya. So dami song ko saya. Amang iliaman ko lang yan school kapkaparan kaya relationship on Jesus o prodoan sa pataka kasi pa yan patak po kuwali. Okay, so isangan mata-mataw ko magchay clear conscience to it. Kawit mga saraw kiwi kagagerpe na sa tame patapuan sa chamelel. Okay, patapuan sa chamelel. Narmas especially ola kan maganintinta to ya kes te ngoyo yang ay sereben kan merekenda mais chukono yan patapok mai li kai de gai ko to mo mai nam ko ten kanintawi ola chame ban pata. Okay, ai ko tra kechai sangatroyo epagong kechai pon ako saya meman. Okay, so young meman karida ter kakela kai kechai korusya panan kisel ansamet sin grupo nan Mwomwodiso ko korusya renene dia group up nan sales irai koros functioning irai koros via ko kairta youth kan ko kairta sin Sunday school kan ko kairta all li korusya ko kairta nan masano. Okay, wegi achaikin ko sanetier wiya pa hapengi chaikin ka pantela tama ka ono ko porkin. Okay, human cell replicate independently. Okay, to a function independently. Te akakarta ewo sum group Israel kakairael ta niben Israel means that they multiply and produce more new cells by themselves. Okay, karasa ba? May bangko saya Cincinnati was ikos ko sa isang iya miyayarat fellowship wasa may bangko saya kid liek nan Mwomwodiso ama naman kid pan challenge wiyata cell. Okay, wiyata cell group. So may bangko ko saya Alciner ken mimi Kentucky aban kapakap kiyer kauno bang kiyang panenay silu bayo limao sim group chigijig. Okay, wasame ko sa niyo iyari katanga cell group wo ngoy mimi yosa mimi wasame mimi Girl Avenue. Okay, isoto roro ko to kit me ek memir nanim sarayo I challenge iban reach out dong panenay sidu bayo aba makarani wasay ko sa niyo at cell group mo ampuino cell group mo ransarawi korosko bana kautak. Okay, magchayban pogata concepten te matamataw te ka school ba te uyapan kakairata Mwomwodiso ni te tongki cell me lit celo pan ko kairta po miya irapo ko itarma sa tsaka sarawi aleta Christ imakarata aramas may ipsabalcha Mwomwodiso may ipsabalcha may patapatangi cha ipsabal awdawdan ngayon sarawi ija kasampal kita uya songka po kita ngayon sarawi can empower us ngayon sarawi tsaka nanala. Okay, ngayon sarawi yayi manamanin court kung kaipiti ko prong court. A religion can mamertor ichicharki. Okay, liplipanet kay kailok. So choka terobki kuprangkotuan parpasang. So ika sampalapan ewek sing group nan kautak lautakan chay chokak metakan chay kuwacha susupeitawi wamparon pataklaw na chay chunok weweki chay purpasanger. Sunggurupa child, close relationship child, sawas pa na, child share, child osota naman anan,
anamana koyak, anamana kisakis tuwetra, more intimate. Tuwetra achay leupanaw inanan kaibuyati environment in loving or caring. Okay? God is about love, about care. So karakter ang God paano pwede nang kisin group kapag chela sa lara manaman, chay kataban kiya manaman, chay sa wasata manaman. Asa ma chay ko pa na sa big church, karaktero pwede rin na ramas chodo. Okay? I karaba wak magchay ban o sa ke magchay chela na kola ng system niya mo palwara function. Kaun Jesus karasayang momotso palwar, puwege palwara wuwa cells makamkamar palwara. Ay mo me karasaki yang momotso. Puwege momotso pan koirta ma cell tekskisin grupin nan momotso wiyetatog. Okay? Church growth and cell multiplication run parallel to each other. May ban man kakairata momotso. Okay, momotso. Dapat momotso. Kalabang Christ. Aramasa kayo aral kamelel. Kusa ya kauno. Kusa ya nim sarawite ato. Kusa ya maurin aramasa ko. Ma Christ audelar imatang momotso. Okay, so kusa ya po yung kairtan momotso wo. Parallel kokertan sel, te kokertan Pwihn na ramasonan momotso, i kokertan momotso. Okay? Kaite kecil armas chay song momotso, te kokertan momotso wak sang kaunasong. Chay linda. Oh, ay momotso patitilan way mo, patilan ang kusap mo, patilan ng state mo, patilan. Chay kakaunt dami chay patugadi. Kauna dami kakaunt kokertan ramas. Koirdan armas de balingen, emasanir chayban bear fruit, chayban kaibuyati wangen sarawi, o chayban kamaurala armas todo, I koirdan mo. Okay, so koirdan mo motsot, aban barak yang mamia koirdan sel kayuya usili wasakoros. May chay sarawi Cincinnati, arngayar uya gilang rail jawogi, so koirtayo. Okay, ay koirtan ma kich korosya kasaleda wangen sarawi obil kay pwede nan moren mechikan. So eu sel group and so mere kakairail taro koros koyak aranana multiply duweja kagakwe katarala sang riaman siliman sang nang sungrubo kola Tapiada eu sel. Okay, so kakairtan moren sa ulangan Jonan momotso parak yang acay kay buidi cell group cup. Okay? So I concepten mo mimen wado lakapang katokela I concepten mo ma komgenye yang church planting magchal wiya chal dollar nan cell. May chachal changwe kalok mo, changala kalok mo, ak chay saik wiya sel, kay deg. Ngayon, a child ministry limaw. Pastors, evangelists, prophet, apostle, teachers. Pastor akak momot, kakairata, sarawyo. Evangelist imaban changala salima. Okay, cell group chayban apply kisakis ka koros nan momotso. Okay? Chayban apply kisakis ka koros nan momotso niya chay kola nan cell, nan concept in cell. Iwi chun saraw, amanaman chun sarawi pan miya pena cell. Kay dek within apliki parangka crow. Asa makoros ko yakla multiply kay buidio. Division o kasara in Satan. Teren momotson pompe amang kailong gitara man changalasang kulaw yata ewa. At that division o an Satan na wiya pa mo.
and kauna pa multiplication. Pwede ma che koros koirta a puinoga memela resa support katarawaya kay multiply mo katarawaya kay junta to rembil Tapiada ral sincere gajale uta panay sell ka millions across USA. Okay? Kalangan kaborobor kami sansal maso che sansal ansa macheban sokalalale aban sansal. Okay? O may siyo ako kaon labalap kalanganan kami kapag marami saraw kalangan kung katong kupro kapeta karusya kan miyayanya ng klakwot iyay kapag kupro mo yolot pan poita teblu yaw yarapan laut sangmet marainin kot tama kung katong kupro kaya ni pudi nan morin sapol mamuikan mamiyame somaw karyala masan somawan nan palwaraman ni marang count Jesus. Okay, kagak toke miyawasa me somaw toke golo kayangan mokit ni marang count Jesus. Amen. Kalangan pongmaw lakapoy bang continue ka school pan cell group nan Mwomwodiso. Kalangan.